Prinsipa sejam, lehevkirina doktorinal divê rêberên dilpak yên naskirî li hember tawîzkirina peyama rizgariya ji ber zexta jivakî hişyar bin. Ev prinsîp ji niqaşek germ a di navbera şandiyan Pawulos û Petros şandî da tê. Bi rastî ev yek rûbirûbûnek rastî ne. Warên em vala xwe bidin tiştên ku em dixwînin. Lê gava Bitros hat Entakeyê, berê ku Bitros bawer bike navê wî Kîfas bû. Lê îsa navê xwe guhirt û kir Petros, gotê wataya kevir. Pawulos bi tenê dibêje min bi serê xwe li ber Xweda, ji ber ku ew sûcdar bû, ji ber ku berê ku hin kes ji Yaqûb bên wî bi miletên re nan dixwar. Yani ew ji Ureşelîmê hatin ba gelên Ureşelîmê û Yaqûb serketê serekê yê jivîna bawermendan bû. Lê gava ew hatin wî bikar anî, ku xwe qut bike û xwe veqetîne ji yên sinetbûyî ditirse. Ev ê şandiyê mezin Petros. Ev tişt piştî nêzîkî 5-6 salan piştî ku derê dibin rêberiya Petros da li Ureşelîmê çêbû. Ji hûyên mayî jî li pey wî çûn. Wisa ku Bernabas jî ji dûrîtiya wan hat kişandin. Gava ku wî ev got, ihtimal e ku ew ji rewîtiya yekem ya misyoneriyê ya ku Pawulos û Bernabas tê de ev hemû dêran ava kirin vedigerîyan. û em dibînin ku Petros qewî kir, kîjan ku tevî Bernabas şerîkê Pawulos da xizmetiyê da kir û ew tevî dûrîtiya wan bû. û em berdewam dikin û em dixwînin, lê gava min dît ku ew li gorî rastiya mizginiyê rast nameşin, min li ber her kesî ji Petros re got: meselê meseleyek giştî bû. Mesele çi bû taybet bû. Eger tu ji hûyî wekî miletekî din dijî û ne jî hû, wên hingê tu çima miletan bi zorê didê jîhûtiyê. Ey Petros, ev dirûtî ye. Di dawiyê de gotinên Pawulos gihîştin wê encamê ku Petros hîn dibe. Lê em li vir dibînin ku Petrosê şandiyê mezin ji ber tirs û zexta jivakî ji rê dûr dikeve û ev yek jî vê rastiyê tîne ziman ku em hemî bi rastî ber bêqelsiyê ve xetirnak in. Ya ku belkeş ew e ku dema em li paş xaniya Petros dinêrin û çi qewîmî, ji wî re berî vê hevdîtinê û berî rûbirûbûnê. Lê Qeyseriyê bi Kornelyos re jerband. Tê bira me çaxê Kornelyos dîtineke dît ku Petros bijivîne û em mirovekî miletan bû. Di heman demê de Petros di tiniyek heywanan dît ku li ser çar şevek da dikeve û dengekî jê re got: Jolê, tevî ku Petros wê nexwar. Peyama Xwedê ev bû: yê ku Xwedê paqij kiriye, nebêjin heram. Ew mizgîniya vanê miletan bû. Petros bi vî avayî çû Qeyseriyê. Mijar belkeş bû û derseke belkeş hate hindûn piştî ku Kornelyosê ne ji hûyî bawer kir û wan di karên şandiyan 10-34 heta 34 da fêm kir. Hêngê Petros di vê xwe vekir û got: bi rastî ez dibînim ku Xwedê qîmetê nade mirovan. Wataya van peyvan çi ye? Ev 5 sal piştî jî dayîkbûna derê bû. 5 sal piştî Pentîkostê, Petros hîn ji bawer dikir ku Xwedê bi vajîna min ji cihûwan re avantajek bû. Lê ew hîn bû û got: bi rastî di her miletekî de yê ku ji wî ditirse û razdariya dike, ji wî re meqbûl e. Em pê dihezin ku ev peyama ku Pawulos ji Petros re radigihîne ev e. Peyva ku wî ji zarokên Îsraîl re şand û bi saya Îsa Mesîh mizgîniya aşiyê de ev xwedanê hemû wan
هم جهو هم جملتان دن را پیوشت بو گو پتروس و درسه هین بکرا لیدراسته دا دما گو اوهات انتاکیا پشتی گو درسا خواه هین بوجی ام دبینن گو دبن زختا جواکی دا او بویا درو و پاولوس جی پتروس را گوت گو او ویا که نکه جبر گو او جبو مروفاندن ببا آستنگ و دنمای دا ام دبینن گو دوی خوناخی دا پشتی روناک بریا نو یا گو پتروس گرجی او هات سردانا دیرا انتاکیه و لور رو بونا به پاولوس را چه دبا ام دبینن گو ام همی جقلسی را خطرناکن و نگرینگا گو ام دواره پوزیسیون خو یاد لاشه مسیح دا کینه بنگاها خما پاولوس اوه گو ام چاوا خلاص دبن ام ویا که به وی نامه دبینن و او راوده که پشتی گو وی تشتی گو دنافبرا وی و پتروس دا قاومی پروکر پشتی گو وی بویارا پفچون پروکر پاولوس گوت ام بخوزایی جهو نه و دناف ملتان دا گنهکار نینن تشتی گو از بتن دبیجم اوه گو خوده برحم و کرم خواه گازی مکر و ام جی پرستی و خرابی مصری در خیست دا گو ام ببن گلن وی ین بجارتی جبو گو ام ببن روناهیک جی تواهی جهانی را ام نوک ملتان پرستن جبرگو ام دزانن گو مروف نه بکرینن شریعتی لی به باوری عیسی مسیح راستدار کرن جه عیسی و نه بکرینن شریعتی چمکی بکرینن شریعتی دا بدن راستدار نای دیتن پاولوس اشکره دکه و اشکره دکه او یک مدگهین پرسا فکرین و برسیوه چما پاولوس شاندی رفلارن بطرس لانتاکی وکی مجاره که پر گران و هجایی شرم زرکرنا گران ده حسبینن فکره گو جمراتی اوه گو هلوستا ما چه قاسی مزنبه دوی ام او قاسی بر پرسیار بن جبر گو مروف جمرا وک مدلن رول دنرن یعنی بطرس اوه گو ایسا جیرا گوت از دیر خواه وابکم و هونه ببن بشک جبنگه هن هون او کسن گو وجبو ربریا پیامباران هل بجارتیه و خلق دی لپی و بچن بتاني از بيجم باولوس بطرس برناباس جي يه جمرا بو و هر تشتي جو خدان بجوينن انطاكي را كرديت جبر و باندور لواكر جراستي دور كت ياگو خودي جمرا گوت هر یک جمع اوه بطيبتي ين ما ين گو ربرن خودی جوان کسین گو جوان را گلک تش دایه هیوی دکه و بگومان بر پرسیاریک مزنتر هیا و پاولوس وی مجاری پر زلال اشکره دکه و نه تنش بو بطرس لیش بو دو زاوی جی دکه پرنسیپ سر کردین گو به دلپاکی تینا زانین جی دویج برزختا جواکی لهمبر تکبرنا پیاما رزگاری هشیار بن.